wait lang, madam. Ayan, para kang ka Sir Jacob of Canada. Aha. Hello sa San Christopher Vlog. Happy watching. Diyak maawatan daytoy rikna. Sipot pimanaw ka kay na. Balasiw taaw tinapanam. Inbati na gaagmay may sa. And then labang ko, hello. Marik na itang tirigat na. Jubiling Dagdagan. May adayo itinapatek ken ka. Anos tungo na ipanaw mo. Adyak itin inkas kaso. Gapuray no adayo kang na. Hello, Damlita Carlos. Sikat linaon to'y puso ken rikna. Sumangpet kanta na namin ta di raksa. Di sinangal tangayan. Talakanong man ti mariri namon. Nagsakit mo takantayon ko na ni Kuya Ronald. Aduda nga sa bali share ako ng papsi. Nalay nga gistok ni Papsi. Nalambong ni Kala Papsi nyo, na, nalambong ni Papsi na one live tayo. Amo na kay Loy Elise. Marik na itang tirikat na. May adayo itinapatek ken ka. General magbantay. Anos tungo na impanaw mo. Adyak iti inkas kaso. Hello, ng Grace San Pablo. Saan kung ba nga agpaliwan? Sir Danny Tabukbok. Pamatek nga inka impaan. Ikarim nga asisyak lae. O, Tita Melio Maykan. Agi ko puso ken naken. Deporay